bazasoma ijambo ry'Imana baza bagira ngo ubwenge bahawe nubwo kubashakira indamu gusa inyungu zabo cyangwa amafaranga bagira nayo yo gukorera imibiri yabo gusa cyangwa abana bakabita babo ibintu byose nibikuganishaho nukudasoma ibyanditswe. Ibintu byose igihe cyarageze turinjira mu isi, igihe kizagera dusohoke. Nusohoka kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, kandi tuzoja ku ndebe y'urubanza. Nurangiza utange raporo w'ibintu byose wahawe, uzotanga raporo y'ubuzima icyo wabukoresheje, utange raporo y'amafaranga wakoresheje, nguko ibintu byose twabihawe n'Imana. Ubuzima dufite twabuhawe n'Imana, amafaranga dufite twahawe n'Imana, ubwenge dufite twabuhawe n'Imana, imibereho dufite twayihawe n'Imana. Ibi byose tugira bigomba gukorera Imana. Ndibuke indirimbo ivuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye. Kubera iki bazati? Nuko ibyo bagombaga gukora imbere y'Imana bazuzura isoni gusa, kuko ibyo bagombaga gukora ntibabikanga kurushwa n'ubushake bw'Imana, ukarushwa n'ikitari ubushake bw'Imana, kandi kikakugora kikakuvuna ubuzima bwahagarara. Babwire bene da, uyu mwana wacu itariki yo kwinjiraho yarabaye, itariki yo gusohokeraho yabaye. None aha hagata abariho dutinda. Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira aravuga ngo ngiye nk'umugabo, ngiye mfite imibu sinzokorwa n'ubusa imbere y'Imana. Dawudi mu gihe yubatse ikanisa yasize ibikoresho y'amarunda, ararunda zaninoro, ashaka bazofinansa ibiti, kuko iwabo ntibagiraga ibiti, bagazaje kubishaka mu kindi gihugu. Arishibana, ashaka abira, ashaka abafundi, ashaka abenjeniyeri, arashaka aratunda. Ngo buke bagiye guhananura na Salomo, aravuga ngo mwana waje uzomenya Imana yacu. Akora ibintu byose, yatabaye Isiraheli, yararirimbye, yakoze ibintu byose uko byari mu mutima we, tiyabaye umunebwe. Aravuga uwamwanditse muri iri jambo, aravuga ngo Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira. Haleluya. Titubabanebwe bana, timubabanebwe. Igihe cyarageze murinjira, igihe kizagera musohoke. Nimugeraho gusenga musenge, mwongere musenge. Nimugeraho gutanga amafaranga muyatange, mwongere mutange. Nimugeraho gusirimba musirimbe, mwongere musirimbe. Nimugeraho gukundana mukundane, mwongere mukundane. Nimugeraho gufashanya mufashanye, mwongere mufashanye. Igihe nikigera mugasohoka, muzovuge ngo ntade mwijuru, bazovuge ngo watonze imiba winjire mu rugo rwa data. Injira papa, warakoze, wararirimbye. Igihe cyo kuririmba, igihe cyo gufasha warafashije, igihe cyo gukora ibi nibi warabikoze, tiwabaye umunebwe. Frede misi wayikoresheje neza. Tiwagiye muri misi ngo urye ifaranga, tiwagiye muri misi ngo wikunde, tiwagiye muri misi ngo ureke gukora akazi wagombaga gukora. Wagiye muri misiyo, ibintu byose wabikoze neza. Iyo umukozi yagiye muri misiyo akabitunganya, aba afite amahirwe menshi yo guhabwa promosiyo. Bene data, ntitube abakozi ba gito hano mu isi. Ibintu byose twahawe nibyo guha Imana yacu icubahiro. Ibintu umubiri wacu no guha Imana yacu icubahiro, amaboko yacu nayo gukorera Imana, ubwenge bwacu n'ubudufasha kugira ngo ibintu byose tumenye Imana. Imana ni inyembaraga, niyo yaturemye, niyo yatugize uko tumeze, niyo yaduhaye ubwenge,
niyo yaremye ibiti, niyo yaremye ibyatsi, niyo yaremye ijuru, niyo yaremye inyenyeri, niyo yaremye izuba, niyo yaremye esoma, niyo yaremye abagore izi baterekamwo abana. Uruganda rukora abana ruba mu nda y'abagore, ntiruba mu nda y'abagabo. Umwana ahera mu mugabo akaja gukorerwa mu mugore. Iyo sisiteme nta wundi, nta tekinoloji bayikora. Ubwo buryo bwose twabureba, tukaza hano tugashima Imana mu mukunga, tukavuga ngo ma uri igitangaza, haleluya. Cyangwa mabi nibiye twagaza twita gikizungu rimwe mwutuzi, tumwe dutukura, utundi twicyatsi, utundi twikirepe, utundi tunuko twamabara atandukanye, utundi twaruje. Baragenda baradufata, babwira ba bene data, barababwira ngo dukabi. Barya bene data barishima cyane, baravuga ngo tubonye turanezerewe kabisa, kuruta uyu munezero tugize wo mukunga. Urabona abana b'abakobwa n'abahungu basora ingene mukunga aho bashibura, ingene wazamura amarangamutima, baraneze barahinduranye umutima w'abamisiyoneri b'abazungu. Umunezero bagize batagiye gucukura zahabu, diyama, n'umutima w'aba bantu bene data bafashe amabi, bamwe bakanezerwa ukwabo, abandi bakanezerwa ukwabo. fete Yesu abaza abantu banyita uyitiki, iyi diyama urayizi, iki kintu urakizi, bo kiguha ugakinisha igisoro. Yesu yari ko ashaka ngo bamenye icyari ukware, tibamwitiranye. Baravuga ngo baramwitiranyije, bavuga ngo Yohana mubatiza, abandi bakavuga ngo uri Eliya, abandi bakavuga ngo uri Yeremiya, uri umwe mu bahanuzi. Yesu muri abo bose ico byibura bakonjoyeho umuhanuzi, kandi si umuhanuzi nka Isaya, no. Haleluya. Nukuvuga ngo ubuzima, ibintu byose uko tubizi, hari uko biri. Hari igihe umenya ubwirwa ikintu ukamenya uko kitari. Igihe cyose ubwiwe ikintu cyangwa wigishijwe ukasanga siko kiri, ubuferizi, ubufasha ubusa. Kumenya ikintu uko kiri, kumenya ingene ibintu wakiremye. Telefone, izi telefone nyinshi mubona dufite zinyine za touch nziza, zibama wa WhatsApp n'ibiki, ziriya iyo umuntu ayibuze ari original ugiye kwiduka ukagura, bazakunda kuguha kataloge na makuru y'ingene telefone izakoreshwa. Telefone ntizija mu mazi, uwo irambika mu mazi tiyabaye ikinyuka ngo urabanza utereremo. Oya, telefone ntizija mu mazi, urayikubita mu mazi, nuko ubuzima bwayo buzabuhagaze. Umenya amakuru ingene ikintu kiza gikoreshwa mw'ijuru. Haba uko banditse buri kintu, haba amakuru ya buri kintu. Ijuru riza rishaka nguko bimeze mw'ijuru, kurya banditse kiriya aba ariko wowe ukimenya, kandi kiza kikumenyesha ico ni ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana uzuza gusobanura ya mvugo y'igitabo. Ni ijambo ry'Imana ikiza gisobanura ijambo ry'Imana nyabyo. Si pasiteri, si umuvuga butumwa wasengewe,
si umuhanuzi, ni umwuka w'Imana uzuza ku muntu ukamuhishurira ukuri ingene biri mu ijuru. Haleluya. Ukuri kw'ibintu. Umwuka w'Imana. Abazungu bari bazi diyama si yo gukina igisoro, ariko twebwe hariya hakurya nukinisha igisoro. Urumva ingene ibyo bintu bitandukanye. Amakuru make baza bagenda bagafata aya mabuye ari hakurya hariya hafi y'Igoma bakayatwara iwabo, bagakora iPad, bagakora imodoka zazigenda n'amashanyarazi, biza biva muri aya makuru. Umuriro waho wakari yakoraga none twebwe nyine bamwe boyakoresha amashi agatekera ibirayi akaba ngongo ikibaba nico ni uko biri nta makuru tugira. Haleluya. Muri Gerison nabivuzeho ngiye kubibabwira. Umuntu, ubuzima bw'umuntu, umuntu wabyawe n'umugore, umuntu wabyawe n'umugore, umuntu wa munsi y'izuba agira imiryango ibiri. Bwira mugenzi wawe ngo wowe ugira imiryango ibiri. Abasinziriye nta ngorane burisha, mubareke bahunyize bakangukire mu mukunga nimba ari bo bashoboye. Ko ndabwiriza ngari saa 6 z'umunsi za kumanywa cyangwa saa 5, nta ngorane, nta muntu ufitanye ikibazo no gusinzira. Kandi kusingiye kurondogora rwose inzigitara Mungu ko kiza kigenda nijoro ndibazarondogora. Ngiye kubabwira utwo tuntu dukeya niturangiza abacuranzi bari tayari tucurange tusirimbi. Ko ndabona ko umukungu uri mu maguru yanyu ko namanda handitsemo umukungu komeze muguruke nuko iki mwanya n'umwanya w'ikintu. Umuntu agira imiryango ibiri, ariko hano hariho sonorisation nziza. Iyi iraregeye kuruta ibindi bintu byose, kandi sonorisation nziza igira iyindi Pentecost zizana kabisa. Umuntu agira imiryango ibiri. Umuryango wa mbere baza bawita umuryango wo kuvuka. Iyo umuntu avutse niwo muryango wa mbere aba yinjiye mu isi. Umuryango wa kabiri ni umuryango wo gusohoka, baza bawita umuryango wo gupfa. Hari umunyabwenge wibajije ibintu ahantu hatatu. Aribaza ngo se umuntu yavuye, umuntu yaje gukora iki hano, umuntu azakora iki hano kuri uyu mubumbe, umuntu azakora iki? Arongera arabaza ngo se nk'umuntu nava azoja he? Haleluya. Umuntu yavuye, umuntu yaje gukora iki, umuntu nava azoja he? Bizagenda gute? Mbabwire bene data, turuzi uyu mwana harya yitwa nde? Naomi. Mu by'ukuri ni byiza ko tuzoza twiga iki gitabo, wa mwuka w'Imana akatuzaho tukamenya amakuru.
buriya Yobu yabwiye umugore we, twahawe n'Imana. Umugore amubwiye ngo iyi Mana yaduhemukiye, iyi Mana si yo gushimwa, ahubwo iyi Mana tuyituki, nta mpamvu yayo. Yayishimye igihe babyajije, yayishimye igihe babyaye, yayishimye igihe bari bafite inka n'intama n'ihene n'inkoko n'ibindi bintu byinshi. Arayishima. Muri uwo mwuka wo kwishima Mukayobu yararimo, kuko biragaragara iyo usomye amakuru yose biragaragara. Ariko umunsi byahindutse, yaravuze ngo si yo gushima. Yo baramubwira ngo yasi ko bimeze, Imana yaduhaye ibyiza niyo gushima. Mu kuboko kw'Imana tihaba ibyiza, haba na test. Si ibibi byo kutugirira nabi, ni ibibi nka test. Ikindi si ibyacu nkatwe ng'ibyacu, ng'umwana n'uwanje, ng'umugore n'uwanje, ng'amafaranga n'ayanje, ng'inka n'izanje, ng'ibintu n'ibzanje, ng'ubwenge ngo je muranzi, ng'ubwenge bwanje. Tuzi ibyanditswe. Ubu ibintu byose tugira ni ibintu dukoresha, twahawe nk'intizo. Iyo umuntu usoma Bibiliya azi neza ijambo ry'Imana rivuga ngo bimeze nka kwa kundi umukozi, reka mbyita umukozi wa leta, aba ari umukozi wa leta akava hano akaja mu Bufaransa, leta ikamwohereza akaja mu Bufaransa, akaja mu kazi. Iyo agiye nko mu Bufaransa baza bamuha icyo bita frais de mission. Frais de mission irumvikana ko ivuga, twogenekereza gute mu Kirundi cyangwa gutyo? Nihamba oya, birenze ihamba. Amafaranga y'akazi, icyo turagenekereje na amafaranga frais de mission. Na ndagawa pasteur natubwire neza, azi ibintu byinshi. Aya voilà, na amafaranga birumvikana. Baba baguhaye amafaranga yo kodesha hoteli, baba baguhaye amafaranga y'imodoka uzakoresha, baba baguhaye amafaranga yo kurya, baba baguhaye amafaranga y'ibintu byo baza bakora budget, bakavuga ngo azogira umwaka mu Bufaransa azokoresha ibihumbi 30 by'amadolari. Ayo mafaranga bakayaguha, bakayagushirikiriza. Hanyuma umukozi iyo agiye yamara gushika ntakore ka kazi, akaja ku mucanga wo mu Bufaransa, iyi Tanganyika ya bazahita ari ku ma plage, niki plage beach, akaja kuri beach yo mu Bufaransa, akamanuka mu Bwongereza haranegeranye, akaja muri beach yo mu Espagne, akaja kuri beach yo mu Birigi, akaja kuri beach ya akamazerera, akaja mu maloja, akaja heha, akanezerwa, akanywa inzoga, akayapatanya, akagira gute. Bwaca wa mwaka washira akaza bakamwe azazaje gutanga raporo. Ngahe twereke twagutumye gukora akakazi, twaguhaye frais de mission, twaguhaye ayo kurya, twaguhaye ayo kwambara, twaguhaye isabuni, twaguhaye. Hanyuma tanga raporo. Akavuga ngo nagiye kuri beach, aho ngaho komeza data. Beach yo mu Bwongereza, iyindi ajya ya beach imwe yitwa gute hari uzuri beach, iyindi Zion irahaba Zion beach. Akamavuga beach yarakazava hana kaja muri za beach zo mu Rwanda za Gisenyi, yahava kaja Bugande. Akamavuga ama beach yageze mu aho muri twumvikana. Haleluya, haleluya. Barangiza akamaza tese
twagutumye ku mabici. Buriya abantu batazasoma ijambo ry'Imana baza bagira ngo ubwenge bahawe nubwo kubashakira indamu gusa, inyungu zabo cyangwa amafaranga bagira nayo yo gukorera imibiri yabo gusa, cyangwa abana bakabita babo. Ubu ibintu byose nibikuganishaho ni ukudasoma ibyanditswe. Ibintu byose igihe cyarageze, turinjira mu isi, igihe kizagera dusohoke. Nusohoka kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, kandi tuzoja ku ntebe y'urubanza. Nurangiza utange raporo w'ibintu byose wahawe. Uzotanga raporo y'ubuzima, icyo wabukoresheje, utange raporo y'amafaranga wakoresheje, nguko ibintu byose twabihawe n'Imana. Ubuzima dufite twabuhawe n'Imana, amafaranga dufite twahawe n'Imana, ubwenge dufite twabuhawe n'Imana, imibereho dufite twayihawe n'Imana. Ibi byose tugira bigomba gukorera Imana. Ndibuke indirimbo ivuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye. Kubera iki bazati? Nuko ibyo bagombaga gukora imbere y'Imana bazuzura isoni gusa, kuko ibyo bagombaga gukora ntibabikoze, bakoze ibyo batagombaga gukora. Abagore bacu bariya n'abana bacu, ikintu cyose dufite twagihawe n'Imana, kandi twagihawe kubw'impamvu yo kugikoresha izina ry'Imana yacu. Mu gihe Imana ikishubije, niko sasa Yobu mu guhishuriwe, igihe Imana ikishubije ni ukwibwira ngo izina ryawe Mana rigire ihabwe, uratishije imbere y'Imana. Yobu iki gitero kivuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, tikimureba, kuko ikintu cyose yagikoze Imana iravivura, avuga ngo wagikoze neza. Ku bapfakazi wabikoze neza, ku mfubyi wabikoze neza, mu bashitsi wabikoze neza, mu bayumbi wabikoze neza, ku maturo wabikoze neza, gutanga icyacumi wabikoze neza. Ibintu kwigisha abantu. Yobu yagaze azinduka muri Nibature agatanga inka icumi akazitambira abana be, akavuga ngo Mana, abana banje boba bagiye mu birori, kuko bakundaga gukora ibirori, ngo bashobora kuba bagiye mu birori, bamara gushika mu birori bakanezerwa nk'abana b'umukire, bamara gushika wareba mu mitima yabo ukabona hari ikosa bakoze. Yobu agatanga igitambo, agatemagura inka 10, buri mwana akazamutangira inka yo kumuhongerera, yo kumusabira imbabazi, akavuga ngo ahari umwana wanje ashobora kuba Imana yamurebye mu mutima ikamugaya. Mana, sabye imbabazi z'abana banje. Imana ikavuga ngo wabikoze neza, buri kantu kose wabikoze neza. Indirimbo ivuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye, Yobu ntarimo. Ahubwo azoririmba indirimbo ivuga ngo bazatunda imiba. Sinzi abazi kuririmba, mbabazi ngoma iyo ndirimbo urayise, zotonda imiba. Cyangwa mvuze tiwayibutse neza, ngo bazatonda imiba, ngo nitugira gute, ngo tuzata, uko nta muntu we wibuka. Tuzabona umunezero, iyo ni korali, iyo ni korali. Hari yindi nimba ari ugushimisha, nimba iba ku ikaratasi, tuzatonda imiba, tuzatonda imiba. Muyibuke uko nta baririmbyi nko bo hambere bazi n'uyu dufite yasinziriye wacu ari mu kirere cy'angorane.
tuzatunga simenibuka n'ijwi ryayo. Mama Nyabitanga nawe nayibuka, wari umukorari wa kera. Ndirimbo ndarwa nibuke. Ari umuntu uje nko kwibuka ngoma kuri uruhande abana n'indirimbo zo kwikaratasi bagira izabo barimiba na konga ngoma nawe icyo gihe wari dutunimiba tuzanezerwa naho da akaraje nawe ndabizuzuma dutundimiba tuzanezerwa dutundimiba tuzanezerwa tuzanezerwa bageze bitotsa ariko iyo ndirimbo ntiwoyiyoberwa ngo nidutunda imiba tuzogira gute? tuzonezerwa. Dawudi bamuvuzeho muri iri jambo, baravuga ngo Dawudi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye. Bana batoya bamwe benshi mbona hano, bana bato, iyo mbonye nk'aba bana gutya imyaka yanyu, naba urubyiruko rwinshi mbona hano, abantu bakuru turimo turi bake. Inzambigisha ibintu bibiri. Nongere mvugira ijambo, umuntu winjiye mu isi wavutse igihe kizagera apfe. Umuntu winjiye igihe kizagera asohoke. Nusohoka uzosohokana iki? Uzosohokana ibitotsi? Uzosohokana uforoderi? Ngoma ko yavuze ngo uzozushika kwisanduka, uzoza ubanza uje kwipima. Nutipima tibisobanura ko umunsi umwe uzoba uyiryamyemo, kandi tukubwiye ngo uje kwipima gusa uzoza utekereza ngo yemwe ukogiye ni ejo bundi zoba ari yanje. Nicyo bisobanura, kuriya nicyo yatubwiye. Igihe cyarageze turinjira, igihe kiragera tuzosohoka. Igihe cyarageze. Uyu mwana ngo yitwa nde? Naomi arinjira, ababyeyi baranezerwa, barishima, umutima uranezerwa. None itariki baza bandikaho umunsi, hari umunsi wa munsi wo gusezera, baza bandika amatariki abiri. Baza bandika itariki umuntu yavutseho n'umwaka, bakandika n'itariki umuntu apfiriyeho baguherekejeho. N'aya matariki baza bandika itariki winjiriyeho, bakandika itariki sohokeye ugendeye. Hagati bavandimwe tuhitondere. Hagati bana bato, uyu Naomi igihe cyarageze arinjira. None itariki irageze, itariki yinjiriyeho irahari, n'itariki isohokeyeho sejo n'ejo. Tariki zingahe? 26. 26. Nawe ufite itariki yawe. Banditse ngo Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Mu gihe cyawe reka kurangara, tibaza barangara. Mu gihe cy'umuntu kirazira kurangara. Koresha uyu mwanya, mukoresha ubusore bwawe, musirimbe. Numara gusirimba uzureba ingene batanze ituro.
icyo naringiye kubabwira bano bana benshi mu myaka yanyu, muzige ibintu bibi, muzige gusenga. Mbabazi sotse baba wino carariye ye kuririmba, mvuze Mbabazi ariko si we mvuze, naba bakorari. Imyaka yanyu si yo gusinzira. Aye wewe mana we, umwana usinzira mu myaka 10 n'ingahe 20 20 n'ingahe kuge aba mwese hafi ya mwese ni hagati y'imyaka 20 na 35 hafi aho niho muri benshi ntibarageze imyaka 20 ukayisinzirira. Ariko nkunda abazungu bacu, iza bareba kuri televiziyo, ariko bino bintu bo babishuriye. Ariko abazungu n'abakababa eka badutegeke batwicare ku mitwe tubakoropere n'abakaba. Umunsi umwe nabonye irushanwa bakoze, none ndavuga ngo bavuyeho burundu. Bamakora irushanwa ryo kujya urusenda, ariko narumiwe urusenda kandi birya apana piripiri mbuzi, birya bisongoye. Bama barya bari nka 15, bama barya urusenda amarushanwa, akamarufata akarutamira urwa mbere, akarutamira urwa kabiri, akarutamira urwa gatatu, bamwe bashika ku rwa kane bakananirwa bakaruka bagahwera akavamo agasigara, bakarutamira bakama barya urusenda urushanwa. Muzigana urusenda rwoye akamarurya hasigaye umugabo n'umugore, barya urusenda umugabo urya akamahwera bakamuha amazi ariko akamanamba agahwera agahembuka yaruhu agasohoka kabuwambere. Naho n'ubunebwe dukunda utuntu tworoheje dushushe tumeze ukuntu, ibintu bitukana. Nimba hari ibintu bitagira umusaruro, ni ibintu biryohereye. Super deep nibyo dukunda. Super deep murayizi? Joriji Ji gutoba mu mazi. Super deep murayumva? Super deep nibyo dukunda, turyoshe, kureba imisatsi, kureba imikenyero, kureba ibintu, kureba utuntu. Niki kizovamo? Uzugenda urebe Kace. Narebye Kace ubu nyine kuri televiziyo hariya, umuntu akamukubita akamamure, akamukubita agahora, undi agagira gutya akamukubita abakakubita neza, ukabona umuntu arapfuye avuyemo umwuka, nawe azavuga ngo umwuka wa nyuma. Ariko yavuyemo baza bamuha azaba miliyoneri. Ibintu byose bikomeye biza biva ahantu komeye. Ibintu byose bigira imbaraga biza biva mu mbaraga. Ibintu byo kwisonzesha tibikure. None nutishonjesha ingana gutyo uzishonjesha waraba mukecuru w'imyaka 50. Estoma yarahaze ubu ayo maraso yanyu ubu mwarinjiye, igihe kizagera musohoke, ntabwo tubihisha. Itariki yo kwinjira yabayeho, uriho, ariko itariki yo gusohoka uzosohoka imbere y'uwaguhaye ubuzima, y'uwaguhaye gukora, y'uko umunsi uzotanga raporo uzosohokane, uzomubwira ngo arenze WhatsApp, uzosohokane guteze. Biteye ubu tidukunda ibintu bitugoye, dukora igiteramo cy'abayumbe. Tuzi ko dufite igiterane cy'abayumbe hano, umunsi bazabona dutanga ifaranga. Ukubona biragoye cyane. Tukuntu nusohoka uzosohokane.
uzotunda imiba uzoba ufite uwe mu reba mu mutwe uzoba ufite uwe mu igihe cyarageze urinjira igihe kizagera usohoka aha niho baza bakora niho za bindi wakoze ukira aha tuzi ubikora utaraza uzi ubikora waraje kandi tuzi ubikora warasohotse uzi ubikora ura iyi periyode kwinjira hagati yo iyi zone niyo gukora akazi kuko igihe kizagera usohoke nusohoka uzosohoka Billy Graham we yabwirije sinibuka umubare wa miliyari na za miliyoni yabwirije ariko yaravuze ngo ngiye nka cyagisa yaravuze ngo uko niyumva ngiye nka cya niwe muntu muvuga butumwa wabwirije abantu benshi kwisi uyugeze twavuganye na Pastor Kazitunga baza baje gusura iwiwe ni kuri misa bazaje kwaso sumu nu Billy Graham mu banyamerika igihe apfuye abaperezida barahuruye abami n'abato ibikomerezwa byo muri Amerika bashika kuri Billy Graham bakunama amavuta ya Billy Graham kuberiki yamenye neza ko yinjiye igihe kizagera sohoke ariko hagati yo gusohoka yabaye umuvuga butumwa w'igitangaza naho twebwe kandi mwisi ugomba kuru icyo cyo nutarushwa n'Imana uzorushwa n'umubiri n'isi ikurushe nkunda kubivuga nta kintu kitagoye se gucuruza nibyo byoroshe sibyo byoroshe kwiga amasomo biroroshe aho ko tuza tubishobora wari ukaba uwa mbere ko tuza tubishobora tugahinga aho guhinga nibyo byoroshe ko tuza duhinga twarwa tukeza twigeze gukora umushinga n'undi muvandimwe baratubwira ngo ariko ibintu byose ni ngaho twari twayiboneye ubusa bari baduhaye ifumbire baduha umurima bari batubwiye ngo dukore umushinga w'urusenda turawukora tubona abadufinansa tubona abaduha imbuto tubona amazi tubona amapompe tubona imboreyo ifumbire ibintu byose turabibona ikintu gusa twari dusaba ni ugushaka abahinzi bagatera barangiza bakabagara barangiza utuntu nkatunga amaze twarangiza tukabona umusaruro tukawohereza i Burayi tukabona abantu bawutugurira bakaduha amafaranga menshi ningaho twari twayiboneye gusa ibyo bintu byose biza bigura ariko usibye gusa kuvuga ngo dushaka abahinzi bahinge batere babagare nico twari twabona nico udufaranga duke cyane amaze tubishamo twari nk'abana tugira ngo papa turahingisha tukora igitangaza twaje gusura turabagarisha urusenda rurera tukaza tuzina mu murima urusenda rureze tubonye ifara amaze rurera ukamubona n'urwererane n'umutuku nk'utu dutara ukama tugira gutya inyoni zirarya ziraruha zorya urusenda kandi ico ziraruha kuko ntizarukurusho amaze ngo tugere igihe cyo gusarura abaturage banga kudusarura bara ni musarure tubaye ifaranga ngo pi bakama duca amafaranga arenze ikiro uko ikiro bakatubwira ngo turasarura ikiro bakaduca amafaranga two kuba kabiri ni ukuvuga ngo ayo twobaha tukabaha amafaranga atarayo twogurisha baratugora ngo baruhe amezi ararenga inyoni zamazirya urusenda zirarumara hamera urundi zirarumara ngo aruhe abayobozi baratubwira teme muzane umurima ibyanyu byarara amaze turababa tureba amatike nubwo ibintu byose byari nk'ubuntu ariko utwo twari twatanze n'ibyishimo nta coroshe ku isi uza wanga kurushwa n'ubushake bw'Imana ukarushwa n'ikitari ubushake bw'Imana kandi
kikakugora kikakuvuna ubuzima bwahagarara, babwire bene da, uyu mwana wacu itariki yo kwinjiraho yarabaye, itariki yo gusohokeraho yabaye, none aha hagata aba ariho dutinda. Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira aravuga ngo ngiye nk'umugabo, ngiye mfite imiba sinzokorwa n'ubusa imbere y'Imana. Dawudi mu gihe yubatse ikanisa, tiyubatse ikanisa, yasize ibikoresho y'amarunda, ararunda azana inoro, ashaka bazofinansa ibiti, kuko iwabo ntibagiraga ibiti, bagazaje kubishaka mu kindi gihugu. Arishibana, ashaka abira, ashaka abafundi, ashaka abenjeniyeri, arashaka aratunda, ngo buke bagiye guhananura na Salomo, aravuga ngo mwana waje uzomenya Imana yacu. Akora ibintu byose, yatabaye Isiraheli, yararirimbye, yakoze ibintu byose uko byari mu mutima we, tiyabaye umunebwe. Aravuga uwamwanditse muri iri jambo, aravuga ngo Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira. Haleluya. Titubabanebwe bana, timubabanebwe, igihe cyarageze murinjira, igihe kizagera musohoke. Nimugeraho gusenga musenge, mwongere musenge. Nimugeraho gutanga amafaranga muyatange, mwongere mutange. Nimugeraho gusirimba musirimbe, mwongere musirimbe. Nimugeraho gukundana mukundane, mwongere mukundane. Nimugeraho gufashanya mufashanye, mwongere mufashanye. Igihe nikigera mugasohoka, muzovuge ngo nta deni mw'ijuru, bazovuge ngo watonze imiba winjire mu rugo rwa data. Injira papa, warakoze, wararirimbye, igihe cyo kuririmba, igihe cyo gufasha warafashije, igihe cyo gukora ibi n'ibi warabikoze, tiwabaye umunebwe. Frede misi wayikoresheje neza, tiwagiye muri misi ngo urye ifaranga, tiwagiye muri misi ngo wikunde, tiwagiye muri misi ngo ureke gukora akazi wagombaga gukora. Wagiye muri misiyo, ibintu byose wabikoze neza. Iyo umukozi yagiye muri misiyo akabitunganya, aba afite amahirwe menshi yo guhabwa promosiyo. Bene data, ntitube abakozi ba gito hano mu isi. Ibintu byose twahawe nibyo guha Imana yacu icubahiro. Ibintu umubiri wacu no guha Imana yacu icubahiro, amaboko yacu nayo gukorera Imana, ubwenge bwacu n'ubudufasha kugira ngo ibintu byose tumenye Imana. Imana ni inyembaraga, niyo yaturemye, niyo yatugize uko tumeze, niyo yaduhaye ubwenge, niyo yaremye ibiti, niyo yaremye ibyatsi, niyo yaremye ijuru, niyo yaremye inyenyeri, niyo yaremye izuba, niyo yaremye esoma, niyo yaremye abagore izi baterekamwo abana. Uruganda rukora abana ruba mu nda y'abagore, ntiruba mu nda y'abagabo. Umwana ahera mu mugabo akaja gukorerwa mu mugore. Iyo systeme nta wundi, nta tekinoloji bayikora. Ubwo buryo bwose twabureba, tukaza hano tugashima Imana mu mukunga, tukavuga ngo Mana uri igitangaza. Haleluya. Tukavuga ngo Mana uri igitangaza. Twarangiza tugashima Imana, tukaririmba, akavuga ngo mutima wawe shima Imana, mutima wanje we shima Imana. Haleluya. Uri igitangaza Mana, uri igitangaza. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, uri igitangaza. Igihe nikigera tugasohoka, tuzovuga ngo azotubwire ngo mwana waje urakaza neza. Tiwabaye umunebwe kuri tere, tiwabaye umushangu, tiwabaye igipfu, tiwabaye ikigwari, wabaye umukozi. Mu maturo uri très bien, mu rukundo uri très bien, mu gusenga uri très bien, mu kwihangana uri très bien, mu gusoma ijambo ry'Imana uri sawa, mu kubabarira uri sawa. Ibintu byose mu isi, umunsi uzosohoka mu isi. Haleluya, haleluya. Uzosohoka mu isi, uzogende bavuga ngo urakaze mwana wacu. Ngo narwanye intambara nziza. Haleluya. Narinzi ibyo kwizera kwanje, hasigaye
mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Bana bato timuwabanebwe, dore abana barinjiye itariki binjiriyeho imyaka itageze 20, igihe cyageze arasohoka. Munsi uzosohokana birababaje kuzotwara gusiga igisirimba gusa bakureba Yesu yugusaka n'umukunga gusa happy mwisi ntiyabaga umukunga gusa, habaga n'amaturo, ntiyabaga umukunga gusa, habagaho no kwihangana, ntiyabaga umukunga gusa, habaga no kubabarira, ntiyabaga umukunga gusa, habaga no gusoma ijambo ry'Imana, ntiyabaga umukunga gusa. Hari umugabo umwe ngo w'umwongereza, ngira ngo naramuvuze mu bayumva, yasomye Bibiliya inshuro 1500. Azasoma Bibiliya akayirangiza, akongera akayitangira akayirangiza, akongera akayitangira akayirangiza inshuro 1500. Ndavuga ngo Rutayisire ni watubwiye uwo mugabo w'umwongereza. Ndavuga ngo abagabo mbonye yararimbye ng'abagabo bararutana narabibo. Uwo mugabo nasoho ofete yarafashe kwizera ara ngakurya. Urabona aya mazu yo mu mujyi muri ville ingene bagenda bakubaka hano ntiyaraba amazi akomeye cyane Nairobi. Uzushiki Nairobi wareba izubucya ukazugira ngo ni marayika waje ayiterekaho. Hari umugabo umwe ngo yashitse hari Kigali ngo areba amazu, aravuga ngo no ngiye ni cimese ngo yarameze gusa yabaye sinane iyi abayubatse bahagaze. Hari ushika ngi Nairobi wareba amazu gutya ukamubona isukuyu. Iyo usomye ijambo ry'Imana uburimo kubaka kwizera. Wasoma ijambo ry'Imana uburimo kubaka urukundo. Wasoma ijambo ry'Imana uburimo kubaka igicaniro muri wowe. Mu buryo ibyo ukoze byose bizabe automatique. Kubabarira bikaba automatique, kwihangana bikaba automatique, bavuga gutanga bikaba automatique. Ariko ibintu iyo bashite gusoma ijambo ry'Imana ugahunyiza ugahwera ibitotsi bikamabiza, bashika kuri WhatsApp yo kureba ingene ibintu bimeze, ukamuba amaso ugakanuka uzugira ngo wankoye ikahwa ya ruguru ya bururu. Abasaza bagaza, hari umusaza w'inkoye arahagarikira amateraniro yamaryama ku meza akanyanga ngo yamasinda ucyarasinda tiyamenye uko byagenda. Habikawa ya ruguru ya mbere bagaza hinga muri za bisamu ngo akwite gutya bagiraga agasafuriya bagaza bateka tibagaza bakoza uzo kubita gutya ibitotsi bikama bigena uzushika kuri WhatsApp ukamugira ngo ankoye yakahwa ya ruguru. Abasaza bagaza bamwe ukamugira ngo habo dutotsi tukamadusha amaze wareba mu byanditswe ukamutangira kugona kuragona. Ugiye kubaka kwizera muri wowe tuzokubaka kubera ko ni systeme yo gusimba no kuza gucya mu bitaramo, ni systeme twasanganya abavyeyi. Ariko iyo ushitse ahandi hantu hamwe hagaragaza uko wizeye uzusanga wafashe izero. Fatize hari ikintu kigaragaza muri test yisi igira ibigerageza baza bateze buriya iriya nzu. Impamvu bamenye ko yubatse ku mucanga nuko imvura yari yaguye, imivi iratemba, imuyaga urahuha ngo byikubita kuri buriya. Abantu bose babonye ko ya uyu mugabo yuba, ariko ikimeze buryo gifite amarangi basize, igifite amadirisha meza, nta wari kumenya ngo yubatse ku musenyi. Boy nukuvuga ngo imvura yayikozeho, imvura y'igihuha iki kindi cyayigezeho umuyaga wigeraho urayishaganya gutya mukanya gatoya. Buriya yanzu taki avala tiyubatse bene data. Igihe kizagera dusohoke, igihe cyarageze turinjira, igihe kizagera dusohoke. Uri umukorari ugenda uzusenga ntubu umukorari wo kuza gusa ungwiza murongo. Umuyaga gutyo uzuhuha waza ukamumuhitana. Kandi twamara twavuga ngo erega ngo twese ngo twambaye umubiri gute
ngo twambaye umubiri ngo Imana irabizi ngo biragoye. So ni kuvuga genda wubake, igihe niki cyo kubaka. Mwubake kwizera, mwubake urukundo, mwubake kwihangana, mwubake igicaniro, mwubake gutanga amaturo, mwubake icyacumi, mwubake. Nimumara kubaka, hanyuma igihe kizagere nimusohoka uzavuge ngo narwanye intambara nziza, nareze ibyo kwizera. Nimusohoka, Aburahamu umunsi tuzatumuvuga n'uyu munsi n'Imana irabihamya ikavuga ngo Aburahamu yatanze Isaka. Tekereza Aburahamu yikoreye Isaka imbere y'Imana. Wa Mana we, ndasohotse. Aburahamu byagenze gute? Imbere cyagihe ngiri mwisi natanze Isaka. Kumbwira ngo ntange Debora, ariko yemewe. Debora niwe fura yanjye, agakurikiza Daniyeli, agakurikiza Garu. Abo nibo bana bana. Kumbwira ngo utange umwana, uyu muntu utariyubatse mu mwuka, utariyubatse mu ijambo ry'Imana, tubikunda. Yefuta azosohokana gutya, azosohokana nde? Wa mukobwa we. Yefuta arasohotse. Icyo wasabye Mana warangerageje, ntsinda igite. Yefuta we, sohokanye umukobwa. Yosefu azosohoka gutya yamaza. Yosefu nasohoke, twama tubona ko Yosefu ibigeragezo ari ibintu Yosefu yakoze. Icyambere no kubabarira bakuru be. Uzi mukuru wawe kuguta mu mwobo, mukuru wawe. Ubundi hari igikomere kitazagikira. Igikomere cyambere ni gitewe n'umuvandimwe wawe wo hafi, cyo gikomere ntikizacomora. Igikomere cya kabiri ni cyo utewe n'umugore cyangwa umugabo, kubera ko cyangwa ababyeyi. Ibyo bikomere biva ku muryango, papa na mama, ku bana, ku mwana, ku mubyeyi n'umubyeyi ku mwana. Ibyo bikomere iyo uwo muntu akubereye ikibazo gikomeye, aho hantu Imana yahageneye guhasohoka urukundo. Aho hantu haza umuvandimwe wawe nuwo kuguha urukundo mu gitondo, akaguha urukundo nimugoroba. Iyo hasohotse icumi, cyo gikomere ntikizagikira. Uzi bakuru ba Yosefu kumuta mu mwobo, umunsi umwe akisanga baje arabamenya, arababwira ngo ni amakuru maremare muza. Arababwira ngo ba grand frère, mwebwe icyo mwari mugambiriye muri abahemu, muri abana babi. Niko bazavuga ngo muri abana babi, muri abana babi. Ubwa mwari mushaka kundangiza, ariko nguko Imana izihindura ikibi kagikura mu icyiza. Imana arabihinduye, narabababariye, zabagirira neza. Uwo munsi Yosefu azosohoka afite kubabarira barumunabi, bakurubi bose. Icyo gikomere yamaciye muramo arakira, azosohoka avuge ngo jewe sinabagiriye uko mwangiriye. Basanze ari umutwaro, afite kubahamba babo, akababwira ngo muricukurira umwobo nimumara mwifurire. Ariko aravuze ngo simbagirire uko mwangiriye. Bene data, igihe kizagera dusohoka. Bana bato, igihe kizagera dusohoka. Nidusohoka tuzosohoka niki? Imana idufashe, Imana iduhe imbaraga. Imana wongere usenge, uhabwe imbaraga. Nusohoka uzosohokane abantu wababariye, uzosohokane abantu wafashije, uzosohokane abantu wagiriye neza, uzosohokane indirimbo waririmbye, uzosohokane amaturo watuye, uzosohokane uzotonda imiba. Bakaririmba indirimbo ivuga ngo bazotinya guhinguka imbere, kuko misiyo bagiyemo bayikoze nabi. Imana idufashe kandi tugire neza. Twongere ijambo